أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد كوزي ونعم وكموري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Leo wotasi tiparisa direct yafanyiwa nemhu wangu Ahmed Said Tosha wakatiraka watoto redom parama sister hafanya direct hakauhana ya video naifanya tihalebanu na kahueleza ukaya ngabo platform biliza exploration zilio harimwa bahari ya Komori. Alafu mwanama huo conclusion ya janiyo harimwa mahadisi ya hae ndukaya ze maalumati zangu pia zanrabu. Siroditi ono tena Haiba FM wapiblie article fubi. Alafu wajuzisa baadhi za masuala holiho dele suala na janilo linu. Ukawale suala linu likali piblielwa ni wana mawando aji kabla ya mimi Shamide na Kahuja nileleze hawadhifu ili Wakomori wajue ukaya ngabo exploration ya gasho haruma bahari ya Komori sha maalumati yayo kajavenu. Alafu we video inunga mtikahujani jibu ye mwanama Ahmed Said Tosha masista wakao hakawujaya hakani jibu harimwa direct atikawujani mjibu banu nrudi nifanye mbabiza matala dhudhi holiho baadhi za makalima bokao tiono afdali nieleze holiho demna artikli mfubi yafanyiwa ni Haiba FM. Andane mwanama Tosha au masista unesokaya emelezo yajiriyo harimwa ze direct zinu melezo bokao ngafanyishi hao hasibabu siasa jo de fikra ya handani bokao handisa mahdisi ya hahe nimwambie kweli ukayabu ngahibenze ngabo siasa iliyo harimwe daula sha nsujua enamna haina mria joji definiste sela vidiria siasa ngabo Wakomori uhamba siasa ndabo menga voze definition bien connue bokao zo someshiwa etafsiria siasa kayo mibambanda no bokao ngejiriyo baina ya mabeya menji bokao mabeya yayo ngwendo mbiyo haina wandu ngwambao ngwajushinda wajere zendo ngoza ho wana ntira hano wana nyao baada huya bobaha mipango minji sha wandu masivilize wandu bokao aparisa education zaza kweli ujukaya c'est un jeu très dangereux akawandu kwa jafanya précaution wandu wakamakini sha wandu jihunda harima khatari nziro ya nukta ya pili bokao mwanama hakawiyambo harima video yakaufanya yakaunijibu kayaze ngoza husu exploration ya bahari ya Komori exploration pétrolier ndrabo haonesa tena ukayambese ezani pusenga mina problem personnel alafu mimi nsujue namna mwanama Tosha au masista dena mnarado mpara voraka watoto ukaya mimi personnellement mwishelewa wakati naka amoto wakati wakado ura mpira ngoni mwana bokao sido no kaya ura mpirando mimi humstay halisi au si c'est quelqu'un bokao yujidubria ze hazizai yani lazimani ni kesho shahai kaya ndo bokao mimi humstay halisi alafu hao neso kaya ezini puseona kahujane leze video ile jukeringa mina problem personnel damina mbaba Lukmani shamime namna nionao c'est problem personnel peut-être ngoja magamina problem personnel si signification ya problem personnel kamina problemu ya hangu damina haukaya ngamono hamangu tabisho wa Komori donc ngamina problem personnel ndabina mbaba Lukmani alafu iwashia ya ukaya zengao ya zirenga haswa rangu 2016 ngao bokao ngaziti yao Komori harimwa mashaka menji alafu roho yangu ngetabi hao ukaya namna ya rengoze decision oneze ndongo mbali na bali yazifanyao ndongo bokao ngizo khatwari
zahe Komori ya kamili tihale bano tikati ya intervention yakafanyiwa ne mwanama tajdin wala ya bisizo wale gari bukao de mwana nyasiuli yo Nations Unies Geneve ile zauzi habari za Komori mwanama uo bahe hajeleza ukaesha mtsongeza yafanyo hazi roho yahe yekashindia tahammuli ya unevulma au yone mrudhulumiwa zila habari ya zio na ukayanga sina wananyasi sita waotolwa komsa halafuda hizenongozi ya ziwa yarudize intervention za fanyiwa ne melezo ya batani bakati mwanadamu mwenzakili ujuelewa zenongo hizo zimtsongeza hachafuka gujitole yoze nyakati za haenda ona Nations Unies iho Geneve ili yawane hata enti ya hatu itikenti taila wakao yani wanwa jodo ulwawa au gabajodo jiri systemu bi donc wanadamu wakao wako ashindu tahammuli dhulma harima ulemengu donc personnellement quand on kaenga mina problème da mina baba Lukmani c'est vrai nga mina problème personnel chez problème personnel do kaenga mono rango 2016 yangu fanya ndongo wakao yani bosam jojwa nambe za kijufumua alafu manama masista au manama tosha haonesa tena harmaze nukto ya kauzamba ukantu anzandu aze hata ambaye hanza upashia ndongo za kuswe bahari na abo enge kama thalani zenongo izongizo rangu hanza upashia harumwe bahari zenongo zao suze platform au ze hazifanywa harmaze huzile gashi hajoziona harudi haonesa ukayabanu comment dirais-je ngabo wandu wa pashauze avion sa Komori ikausta ikikengo unauze platform hizo no kwatu ziona kwatu zamba alafu ni mjibu yabo kaya monti yani ngwajali kuja onesando ukaya zinyakati za mwiso zinu hurenge vedette au urenge meli hulaya harimwa ze kotebo kao ye simulateur yonesa ukaya ngabo exploration ya petrolier iliyo ukamathalani mathalani kujarambi hata ukaya ça fait une semaine ou 2 semaines et mois tilangazija au tila mwali kwenda Nzwani bose bala ya distance ya mwali ndanzua nafikiria 77,6 km tiviri halafunja ona juzi shahambo kawe do we hanze bahari do kujafanya hata connexion ya husu yesujeri vumbu wao yinu wakao inu suje wakao yani yanyumeni hosoni mo wa Komori arudi nukto ya tena nanzoni nionese bon wanukwa chauze kilometre comment dirais-je wala Nzwani kwenda mwali à peu près 77,6 km si je ne me trompe pas à la fois c'est bala ngazija kwenda mwali peut-être 79,6 km et puis en juin kwenda Maore à peu près 104 si je ne me trompe pas 104 km donc kujarambi ukaya huviri o harima zenzi ya izoti halevano halafu mahalani bokao huone simulateur halafu hono kaya kabati platform kairini nsi diwa zenna nukta nanzoni mwambevanu kaya zenogoza husu bahari ya Komori ebanu harima hola ya Nzwani kwenda Maore ebanu ya bahari ya Komori ngabo point bien déterminé julo wakanga rijao kaya sheswa Maore shasirengwa gono shirengwa ni Faransa mwa shikontroleo tusikanza mimi personnellement mina manzoni uzise nyo ndokao surtout mwanama tosha bokao fanya video ka unjibu sane unambi ukayabon akale o mathala ni rirenge ye kilometre ya ukaya en juin kwenda Maore à peu près 104 km abori wanyisa sawa yani ukaya bahari hatu hola Maore hujabohari ne point bokao point yo Faransa ngui considérer ukando mbaba hanu bandise bahari ya Maore donc wanwa wanyisa sawa ukawarena rengi renge et 104 km andwa wat diviser par deux comment bon je voudrais savoir ces informations là mais yotsi de muhimu harimaze habari rizamba uzinu nukto ya satena ni ono muhimu ri hadisi de husu simulateur définition ngabo mobo kange bidwa ndwa jose définition mathala ni demo plateforme exploration exploitation afikirize leziwa ni maana kamba platform shenamna yaeleza nai haone soka hiyo ndongo ya etage non c'est pas vrai c'est faux ça c'est peut-être ndongo ya etage ndio ma Google wa mzihokaya plateforme pétrolier sha bon afikiria holihodo wandu watso na maluma temadi emana ya platform
anjua mayoto 70 km hunu hari mwaye ze information hunu kwa jamba 70 km yewa wabo anjua hunu amba sang artiono hari mwa information tsa inu bana wamba 54 sepanga jo vérifier anjua maor shahar mwaze ze information na ziparisa bana na kuangalia bana wambi ari anjua maore 54 mais voilà on va vérifier aussi mais wewe ngwamboka 70 km 70 km en juin OK voilà cela veut dire que vos informations zitio sur Ivan nani kiwazo banu ke video zi vérifier lo voilà 70 km donc cela veut dire que armwe 70 km hiyo abo iwanyisiwo kaya nusu ya bahari hiyo de ya Komori halafu ya saya ya maore cela veut dire que Faransa ngu voilà ngu contrôle c'est bon donc voilà ces définitions zista este kwando wajua platform bala mathala ni bidon wandi ngofanya zetu arabu wahanza waheza na tajira sola na tajira wale hamba platform ya hewa lema musicien voilà 70 km OK merci Yusuf et puis plateforme pétrolière sinon il y a étage donc yo bon hibenze ndongo ziwa hwao zi implémenter wao zifanyi wao à un moment donné tujua combien de mètres mais c'est pas des étages bokange permettre wandu wajofanya exploitation à la fin voilà c'est bon donc yasimila comment dirais-je plateforme tside namna wa définisse non yo sindongo bon ino wangu wajojo wende harimwa Google waone namna voilà et namna plateforme weka okayo tside namna waone so ka etage na etage donc bo hibenze ngabo zihazi zifanywa ubonzi bo zihazi hizo hazibo kao bon tujuaye namna indini profondeur mais bose bala hambio kari zihazi zandisiwa au ze projet ndisiwa wakati wa sambi bora mjojo harimo enukutoi donc simulatori anwaju simulatori tiambio kaya inu simulatori wa manga har ordinateur ya hao simulatori batani yo c'est des simulateurs yo simulateur américain gojo américain bon en avance avec Japon et tout ça bon au niveau de la technologie na yo simulateur ya batani chez des simulateurs ya irumilwao no na piloti américain bokao bon yo simulateur hamade namna naonesa avant wandu balio ze avion wao kanizo rangu weja pasha ze avion ili wadojua namna za habari zifanyi hao bon kaya mndu ge nafasi mndu oblige wa yenda afanya ze stage zahe yabo bokao ze information hizo bon hena wakati teknolojia nje zao shaizo nanzoni mwambieni dokai simulateur ya kaufanya découvert ya ze hindini zila ze construction zila za husu legashi Komori izo zi detektewa na simulateur za aviation za haju wakao bon izo des simulateurs ku wakao ngazi fanyao hazi hamanda zinu mhandisi wa petrol voilà amjojani holeze mwana mambrahile jamviva no adisazi butala voilà OK marhaba menji mwanama tena harmo suala ya sujet inu hanambio kaya bon il faut faire précaution voilà ngarjo hujaze ze détail bon mwanama harbi haone soka ya bon il ne faut pas faire erreur ya Irak yonde amilo kanga bo harmonie nucléaire kaba jende harmonie nucléaire etc bon saboka oui c'est un bon point ya ufanya précaution chamjo jani hambie jawabu après kwa bana mfikire swala inu ngabo solution lo nyango chebana mtsanzani nje mbabize nukute mwana ya zamba njibu hanzima ngerije harimwe solution conclusion bokao wandu pia ngwa jo hambo kabo kweli kabati zia kati niyo voilà alafu mwana mambo kaza ngona zamba pia zonrabo zingona kauzeleza pia zonrabo alors que à la fin boharia he hadisi ya hahe hamba ukaya harongwa shingazija nsujwa kabarati tizanzia abantu sha hanzi shingazija hamba ukaya ekahwamba gunambio mimi enge harumwe diskuru ya hangu hamba ukaya ekati katamba hukaya uharimwa ya bahari ya Komori yode mwana matosha uharimwa ya bahari ya Komori obavula jua la hutswa zihazi zo kweli ngizo kazijazia na onesokabo se hazi amandi iso zandi so wakati wasambi yani mwana matosha haonesa ukaya harimwe ye director ya hae
ukaya yani zehazi za husu gashi zongizo sha hama namna hanzo yambe problem ki harmo location ukaya umahala ye simulateur ya onesa yo different no mahala zehazi zifanyao abo abo kapsta ikike abo hajijibu kununga bo sabandrabo shauna rda jambo kaya no tijao ekea hwamba hukaya oharimwa zodize hamba ye bahari ya Komori oharimwa lebavu la jua la hatwa zoko elize hazingizo ngazi kazi jazia na hizo ngabo hazibu kauzandisa wakati wa sambi abunari jari mwaye sije hiyo ayewa inde maana sambi yafungwa ngabo ndo abasaba sabangwa jodola muha ukabana desu ya ile gashilinu boseimide mungoni mweze ngozi songeza osambi dossier ya iliyo konfonziwa ndo atoelewa aussi madama balaye ministre wa finance Jose Nongoza husuze projet zinu pia edo ikililu bae yafungwa bae na mamadu wala zinde dose inungu ijuondo yarudi yafungwa abo si wandu wa social science ngari jo usanganya rambe ayewa inunde mana sambi yafungwa inde mana wala watilwa mula watsoanza kwa bandongo dabaka bosende suje inu bokaongo juwao amade namna mwana matosha ya yamba alafamu dinsi nsindiriyo kama mwana matosha haja na confirmation abasa harima directeur ya hahe ukaya ngabo hazi za exploration za Komori zifanyishia ukajana na modemo atsahe baba ne handane mimi wakati naishia yakaufanya control attack njeishia vala upande ya kahamba ukaya ngabo exploration zifanyishi hao shaingwa mbokaya tsinomba bahanu naonesa amjojarima ze sujets izopias nyakati zijao. Voilà donc haonesa tena harima mahadisi ya hayo kabonga bo vedeti abo lazima gozibia arimwe voilà aringapo vedeti za Komori zibirore zezungulia imwe ka ustahiki ionose habari hizo ngabo ando apashoze avion amanzo na mbetosha woni wende bemduni ukasha avion yejinika muhimu kangu tsa platform barini bari bano abasa ndo wakati ndo ajoka makirie bano kale o mathalani wandu ngwao wandu wadwenda werengaze vedeti we henda shatsi ndabasa abasa zenongozi ngizo zenongozi zilo yani mtutso joya henda yenza abo bahangu ajoka ngabo mbirilizi bokawo mastaajabu donc wewe honesa harmaye video yao kayamo il faut contrôler enamna ya ukaya wandu wadorumia zevedeti. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut faire précaution. Mimi njamba ukakwanda wadwenda wajifurizo barini. Bon, au niveau ya gouvernement, ukale wandu ne sokange bidoze ngozi ki atartibu. Yani, bon, c'est bien normal. Yonde hazi za serikali. Chaze habari namna za fanyishia, gwa namna za habari za kauzilwa en juin na maore neze decisions za kubeza zilawe bon lazima wandu wajuzi sesu ala ukaya namna za habari za kati namna za habari ziliyo abo toujours le point d'interrogation ya ukaya ze platform amjojani jeleze après engizo kazitina lien ya ukayari hale wandu wadojo awezungulwa namna wanzao mais pour le moment akambo kaya basa wanungu alao nzuani wenda mali wenda mula facilement jao amjojar mwe suje hiyo zinyakati zijao. Et voilà. Alafu harimaze habari ya kauzamba yakabubwa hibenze yakanza ya onesoka yabo zenongonamba okaziti njema onesoka baze diplomu wandu wazi mronga zipwa wandu sheo yani nsujua arimo wanama wengi walona diplomu shamfu wandu wamba jaba nungufanya video msona hata ngabo relation parce que banu diplomu surtout ki Komori kamro hondo mathala ni doctora au magisteri arambia se Komori wengi ngarijuao msamba mruja Dr Jaza hondo doctora Russi mais vous voyez que ce qu'il fait ce gars là c'est très dangereux yani wiji wakana dhahiri ndongo wakawa hata mrungo ndo marshi donc alafu mimi ngamjuzi soka ya c'est-à-dire ya diplôme ya zakoli do kamru ya se Komori yani mru yafanye ja Dr Jaza komsa mru ya do fanya ndongo za kibatani au mru yake mru kaungu jouliha akale o mathala ni mru hajamba ngwambe ko li cela veut dire que voilà inu diplôme yandrabo puisque ngenga mina diplôme yako li tijoda san sedu kuntiparorongo wa ila definition zamri ya somaki hale ila nse Komori nendena angarili na nafanya hazi hula ndo virane fanya ze corruption na ifanja izo des diplômes kubalio bo mwana mama sister au mwana matosha
no aka dena mna inu bon kejeka ustahiki unjie system hama unjie hari ma raison ma hamandi yo do bokaya diplome gazi po oshe no amjoja njeleze hari ma zinyakatizi jao ndrini wambio kaya ze information zila tiziono avant njarongo sendetika ufanya hata precision que sur de mana na haja abon linde hari ma ze conclusion njoka huja ni wambie après sha aboka hamboka ya zenongona zamba pia je suis un menteur abotena we menteur okayabo mimi tambanga bo exploration ya gashi wewe baho hurudi huambanga bo exploration za gashi abo soti pia si nous sommes des menteurs et aussi ce qui est très important izo mwanama tosha waka ujeleza dokaya kwamboka yemru yanambia au yemru yakaunikaza information umri yanike information za ndabu. Donc abotsena wanwa jojo habuka emriyunikaza information zokaya tiji harimale bavula tiji dele jwala hutwa la he komori ngabo haziza exploration yi hozifanyisha abo wambandra bo yo tafsiri ya ukaya. Donc mkanzi bon unika information shawe we manama atosha wetsinde waona ila vedeti wamba weje bahari wetsinde wabalia wenda tawa parisa exploration selo ya hena mna wakaujeleza sha cela veut dire que hwambilwa baho ukaya ngabo hazizifanyishi hao zagashi harima tijindo delejo la hutswa la he komori karibu senanga zijaka je ne me trompe pas bongo ngabo hazizagashi hozifanyishi hao ngono donc cela veut dire que bon abo tsambilwa ndrabo utsojoka ujelezando kaya damina abo Muhammad Shami si wandu wandrabo selo ya heze explication boka ujeleza. Voilà donc manukta wasatse na rane jaja harimo conclusion huonesa ukaya ukabanu mreka kufanya direct hamanda inu ngabo ze idem ya jaona nizo ngabo ndoko kwa mrudo wa profite ye wamba ili mru yambe zila position alo nizo donc huneleza ukaya bon banu aketo kanga na diplome il faut venir msibaki honge midomi je hunu mje mfanye mbaki hunu msidoba kio shamna mjezani nilafuni ujibu niwaambie ukaya ngabo bano wandu wasoma wafanywa misomo harimole mengupia henansi ngabo wareje ufanya wareje ngabo no baki harimwazensi hizo wafanya hazi hata momento na we wareje yani banu mathalani wandu jawomsedie walo yabo wandu wabaki mahaminji bonze mfano au wojo parisa wandu wenji wakawe wewe nsula wakati wojo baki bonze wardi wareje akale onsiyo abotande abotsina huja amjuja huja wakati njona masulaha nije gono. Donc mais c'est pas vraiment un raisonnement fort mathala nitu ndio kama la jaturki tiparoza mba avant wana diaspora inji bonze wandu wasoma wengi wabaki bonze shoketu tsongezo ko walondani kwa jalekeza ya Turki dans tous les pays. Donc c'est pas une raison ya kodona bio kamjo huja yo rezo bokangi yo fausse yo raisonnement bokangi yo faux ketsu dungana ne na melezo ya kikweli. Donc harudi wone sokaya hata wewe hana simulatori harimwaye ya ordinatori ya hao etc. amzoni hwambie ukaya ya simulatori ya rumilo c'est un simulateur américain bokao ndiyo wandu wabaliao ze avion ma américain wazirumiao alafu abo naje harimwe suje yinu akaleo tijao harimwaye simulateur tijao harimwaye yinu samahani wala msujua kanga mona onro wala timonesani monti kujahana existence ya simulateur alafu nsujua kanga monao itimbi nsomba ni nsujua donc simulateur inda inu kono habalia banu haja haono ye tionesa ye hindini ye inu sorte de plateforme ona inu sha abo sena ngebido amboke bahari inu zinu ndrabo inu bahari ya ndrabo au simulateur tsainu ija mathalan ija one bahari. Donc aborangu akaye simulatori hui amini ukai tsainu urudi ukafanya melezo ya ukaya omba bahanu na kahonesa ukaya hola mwali boseketulea hole ya mwali huja nzwani ngono. Donc ngabo hono kaya kejajo mkinishi habake platformo banu raeja oneha. Donc abo mimi ngamzonjielezo kaya c'est sûr ngabo platform au kaya monsi bon ye simulatori ija na ironesa shesi wa shamwali shiri ironesa shesi wa shanzwani irudi yonese bahari yani abo imangari kubaliyo ukaya simulatori zinunrabo shayo side namna wajeleza
au ya simulatori inu ya bahari inu nside bahari ya Komori ngono nside bahari ya Komori wakati huo wakati wakahamba ukaya no ye hindini inu ye platform inu yone hainu ko jelezo kai platform yone hainu ne bahari zinu zinunrabo abombo se ujoka nambaro jikimba shaka mwanzo ambo ukaya ye bahari inu bon ngokubali ye distance inu harafungo harao inu donc yo c'est pas logique. Cela veut dire que ngamboni confirme ukaya ye platform yinu ngiyo kabati hata badutu itokayont voilà sinon abo bahari zonda botsen oui ardini wambie ukase technologie américaine wotide wana ndongo batani vokao voilà vokao bo ndongo jojo wambo ukaya bombo se shomboka shiti chema na jauna jao technologie américaine wanza ndio kuze Google Map mungu ajuju urenga Google Map wandu waangalia hata umbaba hane nyumba ya waho na jauna jao amzoni uhambie ukayanga bo zone za hezi avion américain ze ndomo zi bokao hata Google Map yeka jubira yeuzilwa utia system yoke shidia ona sino ze secret pia zijodo unea cela veut dire ndo na technologie kwa mahalani bokao yani zombo wandu warumiao normalement wandu kwa zion. Et voilà. Donc à la fois ya conclusion ya wakawia mba miso honesa ukaya amabondrabo am concluer yabo ukaya mo hambandra bondrabo mai armoye omona armoye mahadisi yao honesa ukaya ngabo hazi zifanyishi hao donc cela veut dire que apo baho wenandrabo na yo samahani katsubidiri nizambena mimi hakomndo mwangu ukao mimi stay hako shavala ngamjarmoye conclusion tokanzani jibu wala nandrongo bokao manama tosha hakawaviria ilia profite ya nzea ni voilà ya nisise tant que voilà ngami harimo bavujindro aji ya miharimo wandokao ngaunao kamba Lukmani ngiyo obligé roho ile daula ya hatu ijojo ukaya daula ya master voilà na nije harimo ye muhimu ndo ukaya monti ze dossier za husule gashila Komori zo dossier bakongazi julwao bizona wandu wengi walo Komori na minhum beseye wandu waloni zo ze detail pia voilà mwana matosha hambi yokayanga bo hazizi ze block zifanywa hazi sita wewe hamba sita ngono mimi tsamba mbili abaka bo saweze ndabweza hongizo zinjana haneza hangu bitsamba mbili hamba sita mkana bara donc abo abasa izo rijo heleza harmaze sujet zinu dokaya monti akari dunguzano ngo mwana matosha ya hamba dokanga bo exploration yagashilifanywa Komori wa Komori kwa tuzijua Komori wa bazizi wazo abo si wandu wa social science garjo ufanya connection rambe ukaya bon emidihanyo ilo harumwe Komori pia de exploration ya hele gashilinu bokao mwana matosha hajeleza hamba hizo kweli shai problem ya loni de location selo ya hemelezo ya kaujaniyo walafuri jelezo ukaya bo msajaja uliyo mamadu ya tilwa shivani hondani hahe kikililu ya fungwa bala ndovi sambi wala wandu bokao ngwa jose dossier pia za husule gashi la Komori ndoni mnikene information ya nyumeni mbaba Lukmani yanzoe amnika information ya nyumeni banu arudi ya Komori yonti pia itundware arudi re bahari ngabo document ze nati tosha ya woti tosha ti debute tosha wedo bole sai Ahmed Saidi wo yedo masista wo mumbeni samahani katamba tosha ti tosha Johari tosha edo si umpara masista ya wo mumbeni bokao ari technicien harima ye radio RTC yani mwa ufanywa za serikali hapo lazima ya ondana na bon bukaonge karibu ne serikali shabo aketsu kawe si karibu ne serikali bon radio mafiti bon radio jardo samiliana me namna ujelezao surtout do urema mandamano ke mandamano arafanywa Faransa wando aloi ho wenjo wakaon kwa jefanya ndongo bon ufanyaze connexion hizo pia ili mimi kama nzonuji bukaya non c'est pas zinute information za batani zinu information za kweli alafu bon point important na nzoni ya mbebanu sharahana ijamba point important Haiba FM hajelezando harimwa radio ya harimwa mna message yafanya hakambuka je ne sais rien et aussi Haiba FM namna yakaujeleza hajeleza ukayabo no c'est trop difficile yani hazia husu platform yo barini yongeta hao azizi njina mashini na hazizi nji no c'est hiyo je Voilà hiyo je atukaya leo Komori nimwambia kwa mtu sojua kana credit card
carte de crédit mraundu de millions na barakati na mapesa. Ce qui est important harimo melezo yana dukaya holi hondo uhu wa he projet wiyo yahuzu inu ize exploration ya helegashi neze infrastructure zifanyiwao yani ndongo ubo kao hakika sawa mapesa menji. Ce que signifie que ze dérapage zambaba lukmani yani ngizona raisonnement très fort ya ukaya weihende hajiri hamzo watumstahiki mzo mziro ya ukaya harenge hindi hafanya kontra ya projet gigantesque bokawo ngabo possibilité yamba hypothèse ya ukaya ya mapesa ya hususa projet hizo ngabo ye possibilité nkuyo kahaniki wayo na borilona ze maalumatu kangabo hakautambaza mapesa menji ya wandungwa detourne wao mathalan na msambado wandu madepite wakaanzeke wavoti arimwaye sharia shajuzi shinu wangona confirmation yaho wakahulwa yani mndungu wao ngabo manipulation kwa sababu manipulation hizo arimwe daula ngazidungano na mapesa Bon, gazidungano na mapesa menji. Voilà, on se pose cette question. Cet argent, voilà, qui est dispatché facilement et très rapidement. Voilà, d'où vient où cet argent? Donc, à ça, ngarawanua social science kwa jojo abuka no ewa awinu projet kunkunku inu projet boka bon yani lazima wane na mapesa na balaka wanu wafanywa négociation. Donc il faut faire précaution. Mndu kufanya hata mrwatsikaye mndu kaka mtiti puisque ni wakati ufanywa négociation. Donc hena wandu mwanzo wake washinde wananyao. Bahema négociateur akangona mvu wujwa wafanya system wa minimize mru kangwa na ndongo wanzo waje waziempose après halafu bo wanika mrukash. Donc ijo kiri ragumbe balukmani ndubo kwa eti mustarabu haku iko hari maze kontra za husu ze projet nziro zinu nkunku zinu za wa platform hobarini za husu gashi ike ngabo hypothèse yo amba hypothèse yani posiyo lazima ndo wa science politique na sociologie wa juzize ukayabo aboze projet rangu hizo nkuu abo ngabo mapesa menji yalaoneze projet hizo halafu omdanganyo ulo hari mwe daula no wandu wolo wao nena mna mapesa dispatch wao kwa wandu wabala mapesa wabire wende faransa wende ole wandu na mapesa wandu waeshi yao donc yala wana na inu projet nkuu ino. Voilà, c'est là où il faut toujours nous poser la question. Ili wandu wasane wajua kumuribo mbabalo kumania titajiri wala bon amka mapesa menji uhao. Donc wandu wajuja wajuze question kaya voilà et mapesa yayo awe possibilité na inu royalité ya ukaya ngabo platform ngabo projet nku zibirio harumwe daula ya hatu ya Komori ya possibilité ukaza ngoizo kweli ngiyo haju kabisa. Voilà yonso kanza mna talik na kanza ni mwambie wandu wa haiba FM shati jibwana haiba FM haukaya à la fin et conclusion yao wamba non on sait rien sha wamesa ukaya haiba FM waliso non singa sina ma expert américain wandu ma observateur c'est pas observateur américain malaisien bana na huzen na sijima hala wasaya non attention il faut être sérieux donc c'était faux yani kamja joshinda mwende mwarenge wandu hazi wa malezi na maamerikana wao wende watsunde wajue ukainga wa platform bana basa habari zinu nazamba ndo wakati wandu wachuka wenda basa wandu wende watsa wajue ze kweli zinu bokawa mjo huja njeni mwambieni ye leda la he ze habari zinu. Donc voilà ababa sanga mjo harmwe conclusion très intéressant inshallah très intéressant ili o Komori wajue ye kweli ya ukaya engabo ze plateformes za onesiwa ne simulateur américain plus développé ya ukaya ngabo plateforme bokao simonesene mafoto ay mando ni moneseni tena linuti dessin yamru yakau designe shainu idetectewa ne shombo yishamba o simulateur très développé américain bokao yonesa namna hii na harimwa ngono ye platformo yinu ngamonwe bahari abo imma ye bahari zinu nrabo kama si bahari Komori samani wakati mianza ndo sana babi au zendongo zinu nrabo cela veut dire que abo aka simulateur yone bahari yinu
Abu kabati ya tabasha kaya kaya gawe platform inu ko eli sabo ko timbe akam desinye shine detecte wani machine. Donc amon modesede amili. Inu abanga mona we mana simulateur. Gono. Ngamona wa inu ndiamba simulateur. Yemruhabalia hesisi karibune Komori harmwe bahari de mana ya kurengale fotolim. Donc abo simulatori inu abo mana matosha remidori kubaleno simulatori inunrabo. Sha yone bahari ya Komori ne bahari ya Komori yo kweli au bane bahari ya Komori zinunrabo. Kabati bahari ya Komori c'est pas. Donc abo ka simulatori yone se bahari ya Komori. Abo inu kweli mathematiquement abo kabati mrujo jajari hadaye yelezevanu hata ya beka simulator inu ti plateforme ya exploration ya he elegashi. Donc abo ka vidori ko rivanye conclusion ya ukaya bon o mahalani huno simulatori ya kufanya ze haziza hayo hunuti Komori nabo wewe wabo kujijibu kwamba ukaya no hula Komori hata ukaholeza ye distance bokawe simulatori ibiri baina ya Mali na Anjouan. Voilà, narijo harimai conclusion na manga joka très intéressant. Narijo harimai pour être très important. Et très important dokaya. Ngamwambio Haiba FM, emazamana wa Haiba FM. Ne mwana Mohamed Saidi Tosha masista, rati Tosha ola, uomo mbeni, wakao technicien wa Ortese. Ngamkomisione Haiba FM, damino wanama, rifanyo bazima, na mwanama masista, wende watahemeli. Wakawe meli yonge jua izungulie bahari ya Komori haunafasia. Wende watahe malibo ya hwajiri meli bose 24 heures de temps gejo utosha mzungulie harumwe bahari ya Komori mjuoze habari ziloyo mje mambo wa Komori. Damino wanama ngarijo uliva yemeli halafu yemeli ijoka huenda yafanye yeturu ya he bahari ya Komori pia yaambie o wa Komori eza za kweli. Avion helicopter bose balangiyo 6000 mrajo tiono hari mwa bahano anwajo wayajiri hasi 1000 American dollars mapesa ya Marekani 6000 wanwajo wajiri helicopteri bose Kenya mahalani huo. Donc abonga sina shuambili si wa Komori pour le moment ilize ndongo zinu wandu watawe harimwa ze batani zinu rinjio harimwa ye méthode académique zenogobo kawo uzi amini. Voilà, soyez poli, voilà, eti rongwanai manama. Non. Oh samahani. Donc iliwandu wa wasuli harimwa conclusion bokawri lawe harimwa le batani linu sisi ngarijo uliva ema pesa ya johwajiri yemeli ya de azunguse auntu bosingabo mri anambio ka vedeti kena ushinde ifanyeze hazizo ngono ngarijo utoe mapesa na mwende mwatahe gamtaho wandu wahe Haiba FM na mwanama masista samahane bana nsamba tosha watwa tosha député na mwanama masista mumbeni mwende mwatahe information za husu hwajiri email au hélicoptère. Okay, meshe mana nsamba hélicoptère c'est très dangereux. Jo kirimdo ndenge helicopter manzo mzungulia arme bahari ya Komori bon karitsu jua zengo za amani ngabo majeshi ya loimo. Donc abo mide mana namba we meli shabo ndo kanga bedomo atahe ye le janvila mbaba Lukumani na mbaba Lukumani ukaya ngabo wandu walona doute na information za tolo ni simulateur ya ukaya ngabo deux plateformes ya za exploration alafu ngabo ya à peu près isa na ya tuhisa. Halafu uhandu wa Komori ngo harima dutu ngwanzo watahe kweli. Yani naritaweze habari zokaya banu engewanu ngo videti ngo mali wa jeyona na tijini makabati mbi adoka nafikira hamadazi nu hata. Banu basa wanungo una point cible wanungo ndo wita. Abo kabati zotawa. Vedete oui ça peut faire. OK. Mwanama tsamba vedeti ça va. Donc na mwende mwatahe vedeti njema. Ijozungula harima ze bahari za Komori. Halafu wanama wa Haiba FM na mwanama Tosha masista ridiri pare wandu sisi ngarijo udezinye wandu batu nyinyi mdezinye wandu ngono wandu wao ntujua vedeti yoka combien de personnes. Alafu wandu wawende wanji harimo vedeti yo wanikwa ruhusa
ni mbaba Lukmani nele jamvi la hahe wazungulie ze bahari za Komori wende waduwe ze maalumati zinu ngwa hibenza garijotsa Komori ritsa he wandu bakao wandu wajojua bali ze indinizo wemo wajuao arijo wanikaze point géographique pia neze point banuika usa ikiketi bezeti jua ye point combien de kilomètres entre Mwali au ne numimi ne para plateforme au nzuani ni yobo wandu wajweze kilometre bosenga mkini hasa katizi jao rigenizo ngono rigenizo akayatsa wana mangu a travailler abo emanama ya jayamba zenongo tijao donc sisi ngarijo to real donc raka helicopter au meli ijo balia wandu wahele jamvi na wandu watso wahele jamvi wapashie wende wazungule bahari ya Komori hasibabu nde suje yino waje wambe wa Komori izo waona au helicopter akamwende le cible exactement gwendo watsahe waju engabo platform za exploration za gasho harimwe bahari ya Komori au kabati nono ze coordonnées bala bujojua ya wakati akaufanya ukashangaya zilandungo ya ababa sangari jo abahabo rilona ze sujet inu gebidore nde hatari par ces informations voilà les informations pia sheha dani balaka hashangaziwa 60 km de Moli en juin se trouve 60 km si par ces informations banwa bokaya en juin Mweli 77,6 mtsujua ino information kilomètre. Voilà, yondizo ndio wahamba. Wanwara ntizila amba bizare abanaka wandu abala vedeti, wandu wajo wona wajo ndo wakati bahari yokande c'est pas izo ndo ngoba kanga bidori tawe pia basa. Karendo rajiri meli rirenge wandu wahatu, mrenge wandu wahanyo, mwedema nikiwa ruhusa ni mbaba Lukmani ndele jamvi la hahe ukaya mzungule bahari ya Komori, bayo haki ya hanyo iyo bahari ya Komori. Donc aborangu iyo bahari ya Komori abanga nyina ruhusa mwede mazungule bahari yanyu surtout da wesa mjijua ukanyitwa numlona hila nyitwa numlona problem nyitwa terroristi kambodo mwatunde bahari mjuweze hazizi fanyishi hao wakati huo voilà mimi harumaye assimilateur inu ya yonesa na mwambianuka yonesa bahari bongo jenda weshi ya mandoni puisque j'ai déjà expliqué tout. Voilà, mais solution dainu dokara riwajiri helicopteri yende ya tunde jose hazizi lohula pia na avion au vedette yende ya tunde bahari ya Komori irambie ze habari zijiriyo oharima ye bahari ya Komori sisi ngarijoto we mapesa ngarijopo wanduwa hatu wajewani ikiwa ze nafasi shamime namna nionao mbabalu kumandele jamvila hahe kwa na ubuli ya hazi hamadi yefanyiwa kwa nobuli kama mbe amuka mwede mwanikiwa yemeli mwede mazungule zenongozi jiro harimwe bahari ya Komori ngono amfikiri mbe balu kwa ukiri kwa juhambano kwa ya juhamba ukayaka mwede mwarenge helicopteri mundu wezenongozi loyo mkini hawa harai Henry zenongongo azifanya secretement na balawa ngaze wambo kesi atatana mtroba abasa zenongonga zendo zakaye wallahi donc eso alatana wanwa juzisa pourquoi ces sujets zino secret yani hizo abona tsamba de information mwanama masista wayonesa tosha wa ukayabo engeho mbangabo haziza exploration za gashizi fanyiliwa mala chizile zwal lele jua la hatwa na hizo pia chezo wa Komori kwa tuzijua mathalani ngono donc abonge dese aboyo yararu tena yo wayamba hiyo bose yo yararu ya simulatori ke ja detecte donc ababa ngasina cible ndaru dainu ya detectewa ne simulatori na inu yatu detektewa wakati onarmena na simulatori kajatsa haya tahele pa upande ula ngono upande ula wovumbu wa ula simulatori kejavira kejaangala hiyo shai ifanya focus iwangala zino tukababa ngasina cible ndaru zilo important abantu arimwesi yesuje yahusu legashi ngabo blokundaru mbili izo document zilona hata ikililunge nizo mamada aliso alinge nizo nandu we izo document hizo zione soka ze blokundaru zilo harimwe daula ya Komori izo deze blocs zilona gashi jinji par rapport ya à peu près 42 blocs ngono donc ababasa mwanama atosha setare banga miharuma video
ababasa ila yatuhezi wane simulator ngarijo fanya taritiye ababaze siblongizo ndaru gebidio wandu wande watahe omba vanu education ino ya husuze ze platformo zila na yazeleza na ila yararu tosha wayamba bala wewe hamba sita ngono dezi exploration bose kuja kawelewe mana ya block cela veut dire que ndabanu bando babanu balole gashi donc abo barengo kabanu banu bazima wangu para block alafuno abo sita abonge bidio ze platformo selon ya he namna nele wao mathala nizike a peu près sita rangu ngabo distance baina ya block na block ngono donc abo basanga rijoda rajue eza kweli abo bangari mlindaoni mwedemo ataheruhusa sisi ngarijo de bloquer mapesa ya kuhajiri helikopteri Voilà, mwanama Ahmed Nakibu ngawe tiari ngabantu waje amjowanu waje jibi wade wapashe wodeze habari sisi ngarijo debloquer mapesa ya ukaya wandwende wajiri helikopteri wazungulieze bahari za Komori waje wambie wa Komori eza za kweli au majiri meli mwede wa Komori waje warambie za kweli ababa mlindo wanama wa Haiba FM na naridiwaze melezo yala pia bari diwaze bari tonje harmai baba inde ilo tres interesa wanama wa Haiba FM na ne mwana ma sister Tosha na mwende mwataize information za wajiri ye vedette mrambie ngarijo moriane reali ngarijo po wandwa hatu yabo waje wapari wapashie vedette hiyo au helicopter shatsambe helicopter c'est très dangereux watijenda wamba ngwabiro hiho wende ulwawa alafu waje wambi lokazi la erreur omwe bon afikiringa bwando ma decide harumwa daula ya Komori mashujaa wajunja harumwe vedette hiyo wende waangalie eza kweli baada kwa wajara mbieza habari wando arensisha mutalashinu walikuchamba simulator kweli simulator wado Komori kwa tuja simulator na ritwenda raone ribire zenzia academique abonge amfikira wa basa sese ngozi jando c'est bien avo abasanga rijo mlindani wanama wa Haiba FM basanga rijo hambia wananyasi wasai wajoka preka wa ripara alafu namrema atahe information ya wajiri evedeti helicopter basi wanda wajuja wajiri mahala ja Kenya uja usha non je vois que c'est très dangereux ya helicopter jokiri ende ondana na jalio keri wando ende wajiri voilà wende wajiri yemeli ngari jokto weriali ri shebutala shinwa ndo ashirenzi watasivire wando zimusiwa ukabano si basa objectif ya hatu iyo ndio nanzo nambie dovi fatihu nuru kwa hiyo objectif ya hatu dukasi wasara mbiyokaya no en 2019 kuna ujohada ya Komori point barre yani 2019 kuna ujuri hada ya mbari ngo bwando ngari jo découvrir ngo pia ukaeka batsinzia ya honde sadaula zinyakati zinu akati transparence linugashi la Komori wa Komori kausaiki zinongo zinu pia wazijua sha zinongonga zijirio wandugu wadzikwao donc abondo ukaya ijokiri fatihunu ya dono kaya simalaba hashindi haribiti siwasanga tazori mwambio kaya no ngabondongo fulani bo fatihunu rimaudu tijonona banu bokaba no lichi sabutsu ubiti sabutsu rule njini wakano kujanrule ze habari zamba baho zinu pia kono no mbihanyo watilo harimo Komori zinu lazima bake kozinku izoleze hazi zifanyano wandu wafanya social science wafanywa ze relation wandu wajuzi sa suala pourquoi mi harbati no pia sambia fungwa katsuzujewa ikililu hatilo mahala mamadu hatilo mahala wandu wabazaze hanya mrati diseuzi wandu wafungwao yende hata bafu wandu c'est pas cela veut dire que ngabo dossier très important boko dossier hiyo donc abongiyo na relation nazinu zanzo zidzihwa rejozi to wazenya katizinu wandu pia wazijue na hizo nazilo Komori wahamba eshata tana mtoba gasivano ngarijo dunge dossier ino ngasi confirmer gasi na ze gasi makini kujanishangaza hata bomana matosha donc ukaze numero yao na pa besoin ababasa ni wandu mlo Komori ngari mlindaoni khasado wananya siwa Haiba FM ngarendo rafanye ze études c'est ce qu'on appelle études académiques bidwa wenda taonde waone hematso ya hao waje wambe wa Komori eza kweli donc ngasibano na mbilikeze information ngari jove heriali yende ya ajirewa eza sisi ramba hélicoptère ça va pas c'est plus dangereux donc va et vient militaire na izopia donc wanda sujenda wa piégewa donc abonga banga rimlindao abakanye ndinga mwendenga majirieo je confirme nous intimide donc akamwende nyinyi ngamajireo ye vedette ineme au mnameli ngono yendo hiyo gemedomo demo ataheruhusa harimo gouvernement harimo harimo ye leja vilambe balukman ukangaranzao riende raswa hishe ndongoza hambwa
Voilà, ni Dr. ni Mohamed Shami babala hambo kayari Dr. Mohamed Shami jaunda kutoka baba fikiriza ndo makajoka wawe abanga kapati samatatalia na rensi ze Google na tijindi ni batanizi ebidwa ndo wende wakomeye ye ze platform ndo ambe tazinu komba ababasa ngari jomli ndani nyinyi qui ont travaillé sur ces questions, ils n'osent pas parler. Voilà, ababangari ngari mlindaoni mwedemo arambie esa coûte combien ye vedette alafu mrambio kaisa nganye pre rimwerene mapesa sha ngebidio mrinike sureto ka ze hazize nzoze ndezafanyiwa shanga sijoenda zafanyiwa dukaya o wakomori ngwa jubuliwa wazunguliwa harimwe bahari ya Komori pia mem do harima ye bahari yalawa nzuani kwenda maore shando harimwe parti akaba imenena mnele wao dokayanga bo ye milieu bokao inunge unesao ka hola ujaban ujanzuani ndi bahari ya nzuani hola bano enda maore ndiyo Faransa warenga. Voilà, ndio Faransa warenga wakati huo wandu waangalie zihabari zijiriyo harima ibahari ya Komori wakati huo kama wandu wende wazungulia harima bahari ya Komori wajoja wambewe wa Komori hizo waona wakati huo wajojo kaya sindera boze ndrabo au tosha no wandu hele jamvi walobanu wambao zinurabo wondo wenzaze ndrabo abonga mkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wewe isha autorisation kaka mwede mcheda maundane na problemu hiyo ngono ngabo iyo demana ngebidio mni kwa autorisation. Voilà abo ngamkazo yabo.